Kako da izvršite kupovinu plana za vaš Android telefon? Otvorite Go for You Calling aplikaciju i odaberite glavni meni, a nakon toga Kupi plan ili Buy plan opciju. U ponudi su 3 plana sa različitim brojem minuta ka Srbiji. Svaki od njih traje 30 dana. Izaberite plan koji najviše odgovara vašim potrebama. Da biste kupili odabrani plan, pritisnite dugme Kupi sad ili Buy now. Proces kupovine na Google Play Store-u nastavite pritiskom na dugme Nastavi, odnosno Continue. Zatim izaberite način plaćanja odabirom opcije Unesi broj kreditne ili debitne kartice ili Add credit or debit card. Unesite podatke o platnoj kartici, a zatim potvrdite unos pritiskom na dugme Sačuvaj ili Save. Potvrdite kupovinu pritiskom na dugme Kupi, odnosno Buy. Podsećamo, pozivanjem prijatelja da se pridruže Go for You Calling aplikaciji, vi dobijate 10, a vaši prijatelji 5 bonus minuta. Uživajte u razgovorima sa Srbijom.